stepeni. A jedna od najvećih kolonija belih roda u ovom delu Evrope postala je simbol Novog Sada. 10. je godina kako se rode iz daleke Afrike vraćaju u svoja gnezda na stubovima nedovršenog objekta u naselju Klisa. Klepetanje kljunom, igra zavođenja, sletovi. Na ovom mestu možete upoznati svu raskoš belih roda. Ove godine Novi Sad proslavlja jubilej, punu deceniju od kako sa ovih stubova najavljuju proleće. Broj je rastao neprestano, 2017. već bilo 8 gnezda, 2021. 22. tako 33, 31 gnezdo i prošle godine 54 gnezda i nadamo se da će ove godine biti još više. Korisna je u čovekovoj okolini jer se hrani zmijama i glodarima, a ugrožava je nestanak prirodnih staništa, krivolov, trovanje i strujni udar. Zato je pravi fenomen kada se na jednom mestu pojave u ovolikom broju. Oni ovde imaju vrlo veliku visinu gnezda, znači preglednost okoline je vrlo dobra, imaju vrlo blizu prilično velike količine hrane. Iako je u blizini vrlo prometnih puteva, ovo mesto je prilično mirno i neuznemiravano. I to je idealna kombinacija uslova koje su rode prepoznali. Rode su izvanredni neimari. O tome najbolje govori činjenica da tokom prošlogodišnje superćelijske oluje koje je zahvatila Novi Sad nije oboreno ni jedno njihovo gnezdo. One na taj način brane svoj život, a na ovim stubovima i svoje stanarsko pravo. Vlasnik objekta na kojem se nalaze gnezda ima i planove za završetak zgrade. Iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode tvrde da se u takvim planovima mora pronaći mesto ili rešenje i za bele rode. Po zakonu one moraju tu ostati, to je njihovo stanište i ono se ne sme uznemiravati i uništavati. Postoje različite opcije u zavisnosti od toga na koji način će teći razvoj objekta, ali evo, javnost treba da bude sigurna da ćemo učiniti sve da rode ovde ostanu. Nadamo se da će se njihov broj i povećati. A ove godine biće organizovan i veliki evropski popis belih roda, a u akciju se mogu uključiti i građani. Zapravo ne treba im čak ni dvogled ili nešto od opreme, mogu i golim okom da vide rode, odnosno čak da prebroje mladunce koji vire iz gnezda, tako da mislim da osim dobre volje nije potrebno ništa. Još uvek nisu pristigle sve rode, pa će u letnjim mesecima biti poznato da li će i prošlogodišnji rekord po broju gnezdećih parova biti oboren.